Ngiyakuthatha ukuthi ngibingelele egameni likaNkosi Jesu. Igama lami nguNamsilo wakwaDlamini. uNkulunkulu Bazalwane ngiselisiwe, ngimthanda ngiyamthanda kakhulu uJesu. Jehova. Ngibingelela nonke egameni lenkosi Jesu. Igama lami nguSanele Ngcobo, ngumntwana kaNkulunkulu ngiselisiwe, ngimthanda kakhulu Jehova. Nami ngithunyiwe ukuthi namuhla ngizokhuluma ngezwi lesibili uJesu Kristu alisho esiphambanweni. So ngicela without ukudlula kwesikhathi sisho singene la. UNamsile ubesho lapha ukuthi uqaphela ukuthi thina baxoleleni ngokuba bakwazi abakwenzayo. Understand ukuthi njengoba esho lokho umina on the basis of the fact that akakhulumi only about abantu abalapha kuleya ndawo, but ukhuluma nge-humanity yonke. Into ongayinaka ishilo ebalekile ukuthi uthe abakwazi abakwenzayo, wachaza ngisho nanawe ukuthi wena ngisho nawe u-involved kuleyo case leyo njengesoni. So-ke sofunda laphana ke bancwele kuLuka chapter 23 verse 43 ufundeka kanje. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Repeat. Uthi, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in the paradise. So mangabe sengi-translate ngiyisa kwisiZulu ithi uJesu wayesethi lithi wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uyakuba nami eparadise. Amen. Fundeka kanjalo nje. So first of all, sesizongena ke kule ncwadi. Before kufike lana, ngicela ukuchaza uJesu Kristu ukuthi ukhuluma nobani. uJesu Kristu njengoba sesiphambanweni kuyena on his left and his right kukhona two thieves. So anganoyazi ukuthi njalo mangabe sekuzoba inkonzo yesiphambano, into ejwayele ukwenziwa ukuthi kujwayele ukuthathwa abantwana bakaNkulunkulu, kujwayele nongexolisa, kujwayele ukuthatha ejele mangabe sekuboshwa isikhathi eside. Every once in a while kujwayele ukuthathwa isigebengu esikhulu nazo zonke, sikhishwe siyobekwa lapha. Masiyobekwa lesi sigebengu lapha siyobekwa lapha ukuba masishawe. Uyizwa lento leyo, ukuthatha nje isigebengu esikhulu. Lokho siyakwazi because one of igebengu ezakhishwa lapha was it Barabbas. One of igebengu ezakhishwa lapha ejele umuntu wayesekade laphayana ejele wakhishwa, wabekwa uJesu, wabekwa bani, kwabekwa yena. Mase kwathiwa kubona bobabili sekubuzwa ama-elders nesixuku, manje ama-elders I mean the chief priest and the priests. Useyabuza ukuthi kulabo bobabili umuphi immono kufanelwe isiphambano. Mase lithi izwi lenkosi after they were asked that question bakhetha ukuthi akube uJesu Kristu oyesiphambanweni. Ngaleso sikhathi mangase ulalela i-emphasis yayikhona ukuthi uJesu Kristu ngaleso sikhathi akazange asho lutho. Cela ulalele le nto le ukuthi uJesu Kristu akazange asho lutho. Mangabe isigebengu sikhululwa sikhululela ukuthi sibe free sihambe ebantwini engazi ukuthi asizona isigebengu, uJesu Kristu akakhulumi. Mangabe ebuza uJesu Kristu ukuthi uPilate embuza uJesu Kristu ukuthi weJesu indaba uvuma ukuthi uphanishwe ngaluhlobo. Izwi lenkosi liyaphinde futhi liya-emphasize ukuthi uJesu Kristu wathi noma ngabe sekuyileso sikhathi akashongo lutho. Ngicela uyi-underline le ndaba ukuthi akakhuluma ngalutho uJesu Kristu ukuze kube lesi sikhathi. Mase kufika isikhathi lapho uJesu Kristu khona ebhekene esesesiphambanweni. Lithi wayengekho yedwa, wayehamba nabantu bemphelezela. Futhi namanye ama-thieves nawo ayemphelezela. One of those thieves is one of the thieves eyakhetha ukuthi ihambe iyonga I think iyakwazi umuntu yomphuca imali egameni lenkosi Jesu. Amen. Mangabe sifika le thief lena, izwi lenkosi liya-emphasize ukuthi le thief le inejeni yayo. Cela u-understand lokho. So these are two thieves and these are two minds of mankind. Namhlanje these two thieves still exist. Sho ukuthi kusukela ngalesa sikhathi kuze kube manje namhlanje sisaphila ngama-thieves amabili. Kusayile thief le ela nale thief le engala. So uJesu Kristu ke esesiphambanweni lithi izwi lenkosi esesifikile esiphambanweni laphana eselilenga khona isiphambanweni esesedlulile kule portion namsile. Esethi uJesu Kristu esiphambanweni lithi kwazwakala one of the thief leyo uJesu Kristu esiphambanweni imbuzo uJesu Kristu ukuthi wena ngoba uJesu Kristu okhethekile kungani ungayisindisi wena. Ukuphinda le portion le uthi wena unguJesu Kristu okhethekile kaNkulunkulu, indaba ungayisindisi wena, usindise nathi thina esila. Amen. Uthi indaba ungayisindisi wena nanathi thina esingala.
manje mangabe uyilalela le ndaba ithi nana amasosha ayibekile uJesu Kristu siphambanweni after le thief eyodwa iqeda ukumokha ngale nto ayishoyo lithi nawo ayesezwakala nawo isembuza the very same question bembuza bemphuza uSovinika bembuza ukuthi wena kungani ungayisindisi mangokhethekile kaNkulunkulu lithi futhi izinenkosi kwazwakala one of those thieves ayina isiphambanweni simemeza naye sithi ithi wena uboni yini ukuthi uNkulunkulu lo mase iyayiphidela yona le thief mangabe iphidela yona ithi ungangikhohlwa nami embusweni wakho mangabethi ungangikhohlwa nami embusweni wakho uJesu Kristu seyazwakala ephendula now ngicela sihambe nalento le uJesu Kristu akazwakalanga ephendula the time besamokha akazwakalanga ephendula ngalesikhathi esamokha amasosha including ithief ayina isiphambanweni but uJesu Kristu sephendula ngoba ukhona secela insindiso yangempela usethi ungangikhohlwa yangiphinde usethi ungangikhohlwa and let me emphasize this uthi kahle plant me into your memory chamber into your memories umqondo wakho ungifake nami ungikhumbule uthi ungangikhohlwa mangabe usuyobona umbuso wakho ngamanye amazwi uyayibona inhlungu abhekene naso esasesiphambanweni noJesu Kristu but uthi let me overlook isituation engikuyona ake ngiyeqe ngihambe ngiyobuza ukuthi ungangikhohlwa mangabe usuyolana umbuso wakho ngamanye amazwi lo okade sasiphambaneni noJesu Kristu while he was being crucified iwari yakhe ukuthi lona sesindisa abantu abangaka indaba engayisindisi yena because uzwile bonke abazwile ukuthi khona abantu abahambe besindiswa endleleni amapriest lento angayithanda akhetha ukuthi akakhulule uBarabas kufa uJesu but manje sekuzwakala ithief sithi okay ngikubonile ubasindisa abantu ngikubonile ihumanity uyisiza but manje sekumele uyisize wena usayisizi mangabe uyilandela futhi lento uqhubeka lo omunye usethi lalela-ke ngiyayizwa lento yalokhu sesibhekene nalo njengamanje ngicela siyeqe ungikhumbule uJesu Kristu uyilalelile yonke imokri ekade beyisha amasosha wangaphendula but mangabe sezwa lo okhuluma ngensindiso yangempela usethi ngiqinisile umnika isiqiniseko umnika iassurance uthi namuhla akasho ukuthi kusasa akasho ukuthi in 3 days uthi namhlanje ngizakuba nawe eparadise mangabe uyilandela lento lena uJesu Kristu ayishoyo before singene ngiyona into deeper details nerevelation yakhona ngicela sifocus ekutheni uthe uJesu Kristu ngiqinisile he is giving him insurance ukuthi iassurance ukuthi lalela nami ngiqinisile verily I assure unto thy ukuthi ngizakuba number 1 lo osiphambanweni uyithief ngamanye amazwi njengoba sesiphambanweni ula isiphambanweni ngokufanele ukuba sesiphambanweni mangabe lo ethi mangabe yena ekhuluma uthi lo Jesu Kristu number 1 akanalo icala usethi ke ube nami embusweni kaNkulunkulu ngamanye amazwi lo owathi siphambaneni noJesu Kristu oyedwa one of the thieves wabona irevelation kaNkulunkulu because khona izinto ongekuyi-understand about uJesu Kristu up until sesiphambanweni naye so ngekathi ethi yena ube nami eparadise kaBaba usho usaseyinhlungwini usho usakuhambo naye mangabe uyilandela lento ayishoyo usethi yena kanalo icala ngamanye amazwi uindicate ukuthi zonke lezi zikhande zinhlupheka abhekana nazo inhlupheka engabelongi kuyena sho ukuthi kahle kahle yena njengoba sesiphambaneni noJesu Kristu understanding ukuthi inhlupheko lezi uJesu Kristu adlula kuzona akadluli kuzona ngoba nakho kumnandi udlula kuzona ngenxa yokuthi kumena afele mina nawe ngamanye amazwi mangabe ekule situation usekhetha ukuthi yena ucela abantu understand ukuthi uzoyihlubuka kanjani kule situation usethi lalela ngicela ungikhumbule ngamanye amazwi akayiboni nayo ewedwa ukuthi akhunjulwe uyena but uyayinyusela mangabe uyilandela lento uJesu Kristu usethi ngiqinisile lo ngiqinisile ushoyo uzama ukumtshela ukuthi you belong to umbuso wami that's number 1 so noma ngabe usuwone kangakanani mangabe uqhubeka ufunda kuLuka uya-emphasize uJesu Kristu wakhulula umphefumulo wakhe kuNkulunkulu now usethi ngiqinisile ngithi namuhla uyakuba nami ngamanye amazwi ngiqinisile hayi ukuthi sasiqinisile ngithi namuhla uyakuba nami eparadise likaNkulunkulu nawe mangabe uyilandela lento you don't understand ukuthi uJesu Kristu ngekathi lithi izwi lenkosi wamemeza sethi kufeziyo base umphefumulo wawusalanda uNkulunkulu kwakwenzakalani uJesu Kristu wathi ngiqinisile ngithi namuhla uyakuba nami and abantu abaningi they always twist these words bajwayele ukuthi abantu abaningi mabe bekhuluma nto bajwayele ukuthi uJesu Kristu uthi namuhla uyakuba nami no lithi izwi lenkosi mangabe ukufunda King James Version 1611 from direct translation lithi ngiqinisile ngithi namuhla uyakuba nami eparadise likaNkulunkulu mangabe uyilandela leyo nto eyishoyo uJesu Kristu uthi
ngiqinisile ngithi namuhla uyakuba nami mangabe usulandela uJesu Kristu usethi umphefumulo unikela kuwe wena mangabe uyifunda lento you learn ukuthi uJesu Kristu emva kwalokho wafa mangabe eqeda ukufa nanama cliffs around yena ayesebulawa just ukuthi iprocess iqede because kwase kufanele liphele ilo kwase kufanele kuphele kwase sekusondela isabatha so kwangafanele kube khona umuntu osesiphambanweni ngaleso sikhathi so they had to speed up the process so babulala laba babili ama thieves mangabe understand leyo portion leyo uJesu Kristu mangabe sesurrender umphefumulo wakhe kuNkulunkulu uNkulunkulu then behold umphefumulo kaJesu Kristu and mangasukhumbula amazwi kaJesu Kristu ayisho kule thief wathi uyakuba nami eparadise uyaba nami eparadise ngamanye amazwi wayesemtshela ukuthi you will behold of me eparadise emva kwalokho you learn ukuthi uJesu Kristu wavuka after 3 days right sho ukuthi mangabe uyilandela le line lena iparadise kaNkulunkulu ngikathi uJesu Kristu wayisurrender umphefumulo wakhe la umphefumulo wawusurrender wawunga behold of yena nama rights akhe noma yena wayezehlisa ngifuna understand at the moment uJesu Kristu was surrendering umphefumulo wakhe wanikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu kanti wayesethembisile ithief ukuthi uyakuba nami eparadise kaNkulunkulu sho ukuthi wayitshela le thief ukuthi ngowami umphefumulo you will behold of wona sho ukuthi ezulwini mangabe ungena into yokuqala ongena ngayo emphefumulweni awungeni uwedwa ungena ngoJesu Kristu ngoba wathi le thief uyakuba nami eparadise kaNkulunkulu mangabe sefu sethi umphefumulo wami ngiunikela kuwe mangabe sewunikela umphefumulo kaNkulunkulu kodwa utshela le thief ukuthi namhlanje nothi kusasa uthi namhlanje and on that day nkathi wayesana umphefumulo wawunika uNkulunkulu ngamanye amazwi he was trying to tell us uJesu Kristu ukuthi noma ngabe thief noma ngabe isoni kanjani umphefumulo mangabe ufundiswe lenkosi lithi yonke imphefumulo mangabe ufile uNkulunkulu igo yonke imphefumulo ibuyela kuyena ngoba imphefumulo ibelonga kuyena ngamanye amazwi uJesu Kristu mangabe surrender his spirit kuNkulunkulu not only is he surrendering his spirit he's surrendering ihelmet yethu yongena ezulwini ngoba le thief uthi namuhla uyakuba nami eparadise mangabe usuyilandela indaba kaJesu Kristu umphefumulo esewusurrender eparadise kaNkulunkulu lithi ngekathi uthi Jesu Kristu wasayina umphefumulo mangabe uyilandela lento lena sho ukuthi iyazama emphasize ukuthi noma ngabe usufile at that moment there is ihelmet chamber ongena kuyona la khona uyongena khona ezulwini lalela uJesu Kristu mangabe uyilandela indaba yakhe kuya-emphasize ukuthi wayengenacala ngamanye amazwi kusho ukuthi uJesu Kristu was trying to tell us ukuthi i-judgment day uNkulunkulu ayibekile for all of us ukuthi thina we do not belong kwi-paradise kaNkulunkulu but usethi kulo oyithief ukuthi noma ngabe uyithief noma ngabe uyisoni ngiyakuba nawe eparadise sho ukuthi noma ngabe usaphila emhlabeni and uyisoni if unayo ihelmet if ukuyiposition ngiye ngasho ngiqala la ngathi babili ama thieves la khona ithief eyayimokha uJesu Kristu ithi indaba ungayisindisi wena sho ukuthi ngamanye amazwi le thief lana yayibona ukuthi uJesu akayisindise yena engamsindisi usethi indaba ungayisindisi wena kuma usindisa thina futhi uJesu Kristu somehow iwisdom yakhe yayisekutheni oyedwa phakathi kwami nawe ozosinda and it's either uNkulunkulu ozosinda noma umuntu ozosinda sho ukuthi uJesu Kristu on the basis of ukuba uNkulunkulu ezulwini umuntu akasabelongi ngenxa yesono so umuntu okwazi ungena ezulwini ibelonging okwazi ungena ezulwini uNkulunkulu usethi uJesu Kristu you will behold of uNkulunkulu mina ngizokunika uNkulunkulu wena mase uyangena ezulwini sho ukuthi ngamanye amazwi uJesu Kristu into ayenza at this position wayese ensure ukuthi noma ngabe uyisoni kangakanani mina ngizosithatha zonke izono zakho wena mase uyongena ezulwini noma ngabe uyithief lo othi zisindise wena uthi mina angimboni uJesu Kristu engangisindisa mina fanele aqala isindise yena kanti uJesu Kristu uthi phakathi kwami nawe ukhona ongasindiswa so lo othi uJesu Kristu akasindise kuqala ufana nomuntu wanamhlanje othi uJesu Kristu akazange amfele esiphambanweni sho ukuthi even in these days there are still two people ukhona ithief kube khona ithief le thief enye ithi iyammoka uJesu Kristu ithi indaba engayisindisi kanti le enye ithi icela ukuba nawe embusweni kaNkulunkulu sho ukuthi mangabe umukela uJesu in these days you are accepting ukuthi wena you are the thief eyathi siphambanweni ngicela ukuba nawe ngicela ube nami embusweni wakho but mangabe ungamukela uJesu uyafana nale thief eyathi sisindise wena kanti uJesu Kristu futhi ukunika leyo choice ukuthi wena uzokhetha ukuthi uyafuna yini ukuthi uJesu Kristu akiyeke noma ahambe nawe usetshela lo ukuthi ngiyakuba nawe eparadise but lo munye akamtshela ukuthi uyoba nawe eparadise uthi ngamanye amazwi lo munye uselahlekela ama rights ukuthi abe separadise because uJesu Kristu wamnika iportal ukuthi angene kuye mase yahambe eparadise uthi ngiqinisile ngithi kuwe ngiyakuba nawe namhlanje eparadise mase uyilalela indaba uJesu Kristu lithi wavuka after 3 days sho ngamanye amazwi uJesu Kristu the time esefile wakumela ubhekane nezinye izinto sho ukuthi uba lo owasala nomphefumulo ukuthi ahambe ezulwini imina nawe
because izwi lenkosi liya-emphasize ukuthi wathi ngiyoba nawe eparadise kaNkulunkulu. Sho ukuthi uJesu Kristu mangabe esefa yena useyahamba useyendaweni ekuthiwa ise-Hades. Lalelale, khona indawo ezimbili, khona iparadise khona i-Hades. Lezi ndawo zombili ayifani. Iparadise ila khona ekubizwa khona ukuthi sezulwini, i-Hades la kubizwa khona ukuthi sesihogweni. Mangabe uqaphela indaba uJesu Kristu mangabe efa ikhanda lakhe libheka phansi, ngamanye amazwi uqonda ukuthi noma sethi sekufeziwe umphefumulo unikela kuwe, akakhulumi ngomphefumulo wakhe lo owona, ukhuluma ngomphefumulo wakho lo osuwowakhe. Ngamanye amazwi uma ulandela indaba uJesu Kristu ngekasi siphambanweni wayophambanisa, that's why I call it isiphambano. He was crossing in umphefumulo wami owakhe nowami. Ngamanye amazwi mangabe sesiphambanweni uJesu Kristu uthi esiphambano, the cross ila khona he's actually crossing umphefumulo wakhe nowami. Sho ukuthi the time yena ethi umphefumulo wami nginikela kuwe uNkulunkulu, he's talking about umphefumulo wakhe, umphefumulo wami. Sho ukuthi mangabe umphefumulo wami nginikela kuwe, at that time he was surrendering our spirit, but lesa spirit asesarrendayo ispirit esingasanaso isono ngoba isono sisithathile. Sho ukuthi cross ukuthi wena umphefumulo wakho unesono, uma unaso isono mina ngizothatha lo wakho unesono, khona mina ngizohamba ngeHades, hayi eparadise. Ngizohamba ngeHades ngiyobhekana nani? Ngiyobhekana nokufa. Lithi lenkosi wanqoba ukufa. Mangabe usulandela the book of Revelation, ithi uyavela laphana with ikhiye. Lezi ayikhiye representani? Lezi ayikhiye represent ukuthi sekuvuliwe isono, sakhishwa. Sho ukuthi uJesu Kristu wayonqoba isono, but lithi lenkosi wayonqoba ukufa. Mangabe ulandela incwadi kaGenesis, lithi incwadi kaGenesis ithi uAdam noEva wathi lingadli kuleli fruit lobumnyama ngoba niyakufa nokufa. Mangabe uJesu Kristu usenqoba ukufa. uAdam noEva eGarden of Eden benzani? Bona. Sho ukuthi isono siwukufa. Isono ukufa. That's why nowadays sihlezi sishumayela ukuthi fanele uyinikele kuJesu Kristu, ubalekele isono. Sho ukuthi ubalekelani? Ubalekela ukufa. But abantu abayi-understand leyo position because umoya ingcwele akafiki emqondweni. So what they do is bayathanda ukulandela utshwala, isono nabo bonke inhlobo zezono eziphila emhlabeni, ubugebengu nayo yonke into esitwistekile siyenzeka. Zonke lezi azono azizona izono, ziwukufa. uJesu Kristu into ayibehold esiphambanweni, he beheld izono zethu yena mase wayifela izono zethu. Manje ayifela waya ngoba uNkulunkulu amandla akhe akulevel ethize. Mangabe sefika kwi-judgment yase-Hades, because khona i-judgment yase-Hades eyayenzeka ngongalungile. Sho ukuthi we are being judged by ukufa, we are being judged by isono. Usethi uJesu uyayithatha ikhiye. Sho ukuthi yena useyobeholda ini? Uyobeholda i-judgment. Lezi ayikhiye represent ukuthi manje sekuyena ophethe i-judgment ngisho nase-Hades. Sho ukuthi amandla ase-Hades ahluleka mangabe sekukhona iwar eyenzeka khona. Mawulandela khona iwar eyenzeka ezulwini, khona iwar eyenzeka ekufeni, mase kuba khona iwar yokugcina eyowenzeka emhlabeni, mase kuyafezwa. But mangayilala indaba yokufezwa iyavela futhi nakhona ukuthi uJesu Kristu wanqoba iziphi zonke ngalesi sikhathi sesiphambanweni, ukuthi kuyi-timeline yethu akaka exist ukuthi sikubone lokho. But mangabe uyilandela lento lena uthi ngiyakuba nawe eparadise. Ngamanye amazwi uthi wena eparadise uyovela njengonganaso isono namuhla, hayi kusasa. Sho ukuthi on the day you die uNkulunkulu will behold umphefumulo wakho. That's why abantu bananokusho ukuthi mawuvuye ezulwini, which is not true as yet, but mawufu uNkulunkulu will behold umphefumulo wakho because he has all the rights to umphefumulo wakho. Yeah, amen. Sani ukuthatha lethu ubalekele igama lami uNamsilo wakwaDlamini, bazalwane ngisinisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu.